Tigiyong na kaliya yung kasusin kami na ipando at ikarmen. Lagi kategori kiba IT sa government na niya siya kita kiba IT sa government. Di ka priority ka dong ikalong panyada yakahok jong bi na niya yakahok jong ni tinongikay SSC. Jika pakongsan kalong menjaba Kumbaang ka Government of India by 21st March 2026 kan put ka financial support ke SSC. Dede, sa kadong na isa, sa san pa naman. Nakadawang yung ibi, baging sila kaya karayan ng dakasni. Yun pa nito ibi kaya karayan masin magarawin. Ngkwa pa niya siya na bi. Ang karawin so kila pensyay kita kaya parang yung ay biday ba na dyan. Naman kanina dikit-dikit ini marway. Mga usalaris ngamla marle marwe istamul lagi ibla marle marwe kadai kapor bangin yem jaladi bangin rai jaladi bangin shin ya kata collective decision kai ka next step forward kaba ngin shin hadin mangina yubiadin mapila yosneo ya kini kimah kibangina pensyai ka dunia di dongi patako oh justru para komen kala pressure ban pendah tadi ban penwandur ban reform ya ke entire education system hukum mengalir ngiro diong syai ba ngi trailang pat ka government ka baydai pat kani ka peta hanrei bangi ni trailang sa nama ka don ka deadlines ka shitina ka government of India ba 21st March 2026 ka good ka financial support na ka government of India ini sokya ba hatin ka kanina dangwan ka policy kay banjay ni Tinamakan ni Sukaya kami Clement Stem, Maria Shim Charge, Education Minister Batumay, Mr. Lakman Rambui. Hakatuy ka juga si ang providing price September ang Jongsan, nila ay yung reminder. Representation bang yung ba in review yung kaya kumala de paro siya din, banle, yung kasinjam, banle siya kapan. Yung sukmen ba na kaliyan yung ba? Maria dia kapuja dan kot yang akan review meeting amor jong kani pat hadu kando kani department kala depan kre kita kabinet memorandum bat nementa kita giwe kecikran kam maka bay dei pat keciknawa jong pignoi kai sesi bat knamba na education department New York bat pa sha education minister sha chief minister ban yo le yang babadum kam Bagaimana kalian jong education minister salah menremui lakran syai bahwa haki meeting tiba ilayo apan le Delhi hakapor ba idang long education minister hakatem ko bala dep ka government of India kala ong syai ba ka jingira pisa hadin jong 21st March hajara pumliu kade na kiwe na kabanta kiwe ati amde issue na dabda tulog Ila kerjai bagi penungkas di don harapaka danger mam. Hadir juga dari first match ada memberiu nada dengan Arab bisa ke Government of India kan Arab kuwi intervention. Kuki training program, kuki school keran, kuki building infrastructure, but uniform keran. Henry yung aktif dengan Government of India kan Arab. Di akhir asuran mohon Karbala kalian juga department jogi employ yang nekakam nang banok tingira yang itu nohikai SSC. Tikine kelong gijing pensyai na kalian jogi kinoy alam bat i happy menta. Mi happy menta kahe kasur kabami na kani kacedam. Na kani kacedam meeting. Bat kasur kabami nang ni in pendulun sama. Kubensya. Jadi baru di pernikahan Sukma kemudian yang mereka Jingirang kejogi Kisar W. Karkumori Presiden juga East District Unit Kino yang kiba kamat juga Asyong kejogi Nadu Kisar Presiden Sar Rembai Sar Ralbinglan
nongan mulai General Secretary. Berkunjung ya bi baru di para mereka SSD. Kente bercenderang ki berapoi mereka meeting. Ya kemana kalian jungi kum inoelang ki bahakmat ki sorun kam alkorlang ya bi kum ki para mereka ki baya aji kesan ini na por sinopor. Dengan yang baru kijingkan di Sar Presiden Wilayah Syai. Di Haji Sisya nakaliang kacamaru asal wangamdon kamsu pan friend. Henry Giraya pun bang don kami pan friend kebanyakan sini di Kronekai SSD. Nanam sim di lapor, nanam sim jong di lapor, lapor aktif. Di nama baru asikata kirai di Bagio kidai nama dan sudah. Mentah pakirai di Bagio, mentah kadai rai yang mati. Nampir ay berjaya ini. Dengan pada jinggon juk azam nange ikam tidak semat. Pesok dengan ayah dikatu kan dikecikkan kapal berpuni arti di kapal berpuni melasnak terpang. Hal dikasih balong meeting. Hadirin bah kalau dong kecil kalian ya Minister Education awal misal dokumen berbuih. Kibupon dinaikai ke rumah, kibupon dinaikai ke pun yang dinolam. Dong makani kalau kada bertaktik. Tu samaran tabo. Dinaikai dinolam. Lawan ke Porbiang. Mengek ba kadon kepala ini. Dia hak di kapor mereka show dengan keren dan pulih kini ada lagi di putri kumpulan sim yang itu asal. Noi kai pun sedang di kendon. Don Bob magidon ke asosiasi. Kabayang ya sai pariang ya da. Namta kahok tempi joman. Kaba ngidon kinong elang balad-lade. Senya hati bab kinong babe. Nakamta jungi kitresitong wala jinge bunjak kitong. Kata kadai ka putri ka bangko pan sim. Ha kadai ka por kamta. Balai bamangi kum kinoelam kum rakren disar yes jongi babun kinoikai kilong kumro kata ason sukon meeting labun sedang kita dijinul meeting Henry kita meeting Henry apa penuh ane para kinoikai bin kajing khot jongi meeting kum rakren disar persen nama apa mangi kum kinoelam inumah ada mencin ya karai jompi Karai jompi bumun balang nabdai hanga hati jonga hati 2% hati jongi yufis kerar ke masuk budi mana deh hati dah belum le kata Henry apa pidon apa pidon support yang ini kesan yang ini nak tahu ikut ini baluan ada di Henry datang dari Sodio harus ngepek ke meeting baru di meeting ngajari Kinoikai kam dia be kare mentapak kare kabodon kam kare ni kam dona nangai kita suku kita tan berjalan kare ke bangko kono hande ko parane ka esuse mana kalian mengikum kinoelam kum bapina jin yang ikum kita kinoya sa kinoya da nilai ya kile kat kebut ke bawah kepala hai pulang jogi sikit dan dengan kran ya bi itu ya bi kajian yang tiga cumi kum ke asyon kum ke kenhut hapo kajila pusat pusat Halo. Oi. nilai kalau don sibon kijing kerana bani katong kerana poi hajan amne akmat kenai kalong tadi pada mafi bermengahi bakla setang di penai Nhớ mà còn mệt riêng được cái nào đấy dengan hấp dẫn nó mà mas siap. nak dalam apa nak ni kumpulan ngan cuma panggil pi ngan hitip ke isu jongi mentala apa itu Islam sampai masuk berpindah dia lagi berpelajari dari Ibrahim Sokman kemudian dari Sabristan nak lihat ini kumpulan rekat bakat brand rekat berjogohan bakat brand berkasih dokumen nimpa bersih tu lebih sih kau ini bangga kita klan kalau belum berjumpa wanita kalau belum masyarakat
Isang Presiden lapat sikong di asuran. Nakamta ka hok ka jumpi ka hok ka junga jungi kong kinaikai. Kasyong mentah nabi bangin ayat ketika wan ketika dia berkesyanya i. Hoy isoto kong kinaikai. Isoto mangidon ka jike kidon kinaikai ka phone ini kinoelam. Balai kami kumne, umat Presiden. Balai kita SSA kumne be. Haban wan bun sin kita ke meeting, haban wan hot bun sin kita ke general meeting. Henai kuah banong hitip. Banten bahag kadang kata-kata. Kadang kam pangidon ke Indonesia. Kum kinong elam. Ngidon kam pandon ke Indonesia. Kendiat kan kuah banten syapang ke Indonesia. Para nilai kadang indon ke Indonesia lah arpa Islam nilai Asia kum kinong ikai. Mentah satang da kihindiat kibunai nangai cibi pinsim ya karai kaba bensutunat ya pi badengi kum kinenkai harang iklan ya kene keji Asia kum kinenkai SSC wala diwe segi ong wala si para mangiru la segi ong pangiklan daladi ya ladi henai ko apan ong wala no ikai kum in bisa agak dikasih kita. Ingin air ketika mon, ingin air ketika diam. Ya kini kinoelam di Mahmad kijungi. Kenang ba? Ingin job. Ya kini isu besar. Hoi ini don sang datang di kendiat penai. Bangin yo ya kata hok kejing dawa kijungi. Kum kinoelam. Kum asion. Buat kum kinoekai baro. Henry ngasubun ong nada mapi matbanga. Pim kersan ya kini kinoelam Mahmad. Pim kersan ya kasan. Kejing ya kini kijungi. Hago si nanti kajing tawa nyui hago si kan sepuluh ngatermen mataklen jopi di kamstan nanti ni kita ini kan ngatermen ni kata bila kamsutu bobi henry hapar kren hindia kersoi kum kajing aji mutlang bah apa mengikum ke asam laga mapi diwan bang aji kesan ini giok mesin sibuk ngi mentangi benar kendon ke dino meeting lama pi piluna panyami hamne maniwan hamne ni sono mensim hendak pi mi pa mi syakma ni yo mensim bantrai kau bangkan yang kata kamut ba imi mensim mentarong yo mensim lakan ni don nangai ba dapat dia teli ke jungi dapat dia long tuai ha ko si jing alur ke jungi kan sehono yang tangan dan kemudian habis pakai unity mana kita yolong kau perangai kaya saya kemalu minta kapur kepadon kami ini baginya teli bagi yolong kau kum kinai kai bi kini jungi kinai kai nak kau keski siapa keski nak kau kapur ikan rong ini Henry pengidon kau pengidon kita asosiasi kabayan yasat kabayan yada alam tak hok kejumpi kejumlah ala dah mapi berbunga di peranai kai pekong banga ngalak panyem marwai ngalak panyekun marwai nane minum puas syano deh akan dikapor kamenta kapor kedawai ini kum kasyon ingin sasim yang karai kai mapi bidon banai yang karai kejumpi kemudian yang kemudian ini kum kini nohikai oh ngasutu namar bana kalian kejumi kumki nongelam ileksan nakamta kejumi baru imdai penduk jingkermen imdai penduk mensim kumong sal jias jogi mene hamden kali yapon imdai penduk mensim idon ke jingkermen wala kiwai sigi om ini lesi wat lama piro pernikai dong mengingat jemlut kan don pong jela don puni dalam oh bisa jemut malah jemut kan posuk sama sama jadi yang sebutong ni long di jemut buat ki benut jem benut kata kalau orang kejungi nado pasang gila keren ni kita bro andoi kapor tempat boy ya saya mulai bukan sukun otang kum ni ingat hatu dia apa boleh betul lima
setang lagi belai angin siam ada di presiden jogi malam oh jangan lakukan kerja siapa di presiden angin semua di sistem jogi malam jogi orang resip belum orang tuan orang orang bersama dia yang kuat buka jadi kemudian ini kalau ini malam itu tolong hari besar hampir besar presiden berhati besar nado kasih kopi ngajak nepoing sistem Menero, dari mana menjadi tujuh siluai. Kami syarab dari lima mana, nato ini berkatnya. Ini berkali, lebih dari orang lain. Cuma ada besar ini, dari orang lain orang lain. Nato yang berkata, siapa siapa, besar yang ini mana, ada cintuai. Ini isu kejungi kini saborlang. Namar masuto la karena bisa milai pun lesat jiwa yang kawai bor bayarap ini hijab yang itu isu kawai hadin kawai pak dari namar bak nibu dekat atau jiwa karena pemerintah ada isu kaba kamcuat nanti bak kamcuat tan mereka tadi beli ila panjab tengah don si pun kintin ada isu ayam sini pi parok lekai sukan tu ya pi nakamon nakadiang sebab irsan ini kena ngomongi, inang yuk bor, inang yuk bersih. Kena ngomongi apa mitrai, dan yang punya pun yang kahok tapi, buat kahok perukan ye. Tidak ada mapi bisu kuyung, kakak kampoi semua. Di, baju kira yang kata, mana bi ai yang ada berbanding ai, bi ai yang kajing kuyung. Tanam boy semua. Tidak ada bi ai yang kajing kuit mensim, yang kajing bun mensim, yang kajing makanaro. Kan boy, kung juro kali kakam kadungi, nagapot ni kunyong, kakam ka ng morlong. Utuh kunyong, wani tuto ya kata, kung kinanam ya panyakin ba ya kata. Hendak katon kelimit gini. Nah penyambung pertama, nak keren set dan masyarakat. Mo, nak keren sekian masyarakat. Dan datang kawai ko dong. Nangai jadi ay timur kapi ka suggestion kapi ngai. Kabahan ka dalam ka jopi. Kung kinakay. Iwan hande, orang berperang yang orang berketuai yang orang, kung kasih dia bantip, tanggawai, bangian apa nongrim, halu mentah, ngimpat kelanjutan, ngimpat set kelang, ngimpat set syukur, ya pergi kungki perang nikai, bila air tiga mon, bila air tiga diang, halu mentah ngitrai kumta, kumulong sa presiden kawai pakawai karai, ngisim, dah karai jumpai ba, munda karai jorna, cumi simet, mereka karai poin ba. Dengan net kuat kawan ni sobat-sobat, apa penong naipet, ikiway, naipet ikiway. Nama orang yang kuat berkedai dengan orang lain, hakiki tidak sih kalau don kijing pun dengan tak ni kumfang, naipet ikiway. Ini orang kasar nitip kamar ni kuno benda pun benda kasar, benda tapi kino ya disurusan ini di kamar tiga dia. Kublai sibuk tu saja.